tuk chu nuam vek ule vai nun kong ruai tua tan pathian thu ihim na mun chu san su ti kan ngai thla ho do na he thu hi lalpanin kanin pol na tan kan lo mang le theu don nia chan chin tha zo hana jiak bung som le panga changli e thu hi lo ngai thla ila keima a ring ro u keipo nangma nia ka ringang lalpana thu mal som ro se amen nizan chu Bangladesh Prime Minister hlui pi Sheikh Hasina chanchin update kalo mufu ve hlau maya Bangladesh International Crimes Tribunalin thitura achung thuan rel nakha kalo muwa ama rol hian a Home Minister hlui Asaduzaman Khan Kamal po kha thiturin achung thuan rel sak ani ti hluman tum chan an soidan chuan Crimes Against Humanity antia a omzia chu mi hring te hian kan hausa emo kan rethe emo na sang kan thokemo na niam le noi nung tak kan thokemo engna po thokila mi hring tung chawakal to phot chuan nung tur le midang anga khosak theina right to life and right to live kan nei veka chu dikna chan vo mi hring na le an dikna enga ma ngai lova chetwang ni in an soyani kumin sang ni somni le panga July thla khan Bangladesh mi pui sarkar la kalung oil ten revolution an ti chuaka chung mi pui pung khom ho chu anril rutina le tivung zong in thuwa soya inflammatory speech antia ten sipai thachak na manga mi pui nun na lak pui ti lova thuwa pe ka wangin ordering the use of lethal force against protesters antia henga wang hian an chunga thiturin ruan rel sakani nima selatuna hian India rama asahimna na biru meka an rama akirve le an mananga antilum don ani ome Saddam Hussein Iraq ram politician le president lo ni topo kha US in misuala pu ina mana an khai lumta ani kha mihring misuale thil ti sual tu te chuan an tu ra an seng thina thu an nei lain an lalvia wa ma se an tu ra hi an ma ni ngei po in an du lo le fo thina ma se an du lo ngot thei chuang si lo ani Sheikh Hasina hian anun na humadu a ladamadu chuan India ram chu san lova alu India rama phum ain huwa mangai don ani ome kumsom sari pariat lai a upani to a upat lama avan duaya akhongai thlaka achunga thil thleng theitam takara ahimnan India rama a omring angai don ani chu keni po lali suan keima a omring ru mintiani long chutuya om tura siamani a ma se longa tuya om chuan chiat na athleng thin pil lama bak thina Titanic long lian kan ti te po long khatuya om tura siamani line longa tuya lo lu awanga chiat na rap thak ta khathleng ta ani keni po lali su a om ring tura thupek kan nia nima sela chu thupek poisalawa Krista akan om reng lo chuan mundang zong chukan tan aral ti thina ama ero chu Krista akan omreng chuan ama Krista po keima nia omreng don ti mintiama kan nung theyang lapo tu chuan Krista lungpui ngeta gading mundang zong chu cheu du pani atia adikena van poimo em Krista a omlo te tan cheu dup hi ahim don lo ani khovel thil ti sachak na rang te hi anom melin a hlok melani theya ahlim omina it om ani theye ma se ihim na mun chu chuasan ngai su Krista a omring ro ti hi tukina kan devotion thu cha chu ani Sheikh Hasina chuan India a chuasana a om na hluya akir le vai chuan atan thi ni nai ani nangle ke po kan omna Krista chuasan hi ahim bik lo ani mundang zong chu treu dup thi na le boral na mun ani tlatani grab hrui tak Krista kan zom na kan ti chiat hlo chuan
grab hrui peng chu aro rap mai dona pai chu ina omanga kan nung zo don lo chu wangin Krista a oma kovel thil chan ngam hian hlut na ane ni ti kan hriat thar apoi mo ang reilote atan ni lo chatuan atana hlut na kan nei thei ti hria ila Krista hian alo hre om dewa kan lo re thei pha deuh ani po in chu a thlan om em ani lukhong tam tak ani dona wangin lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian ima akan lo kunin ihim na mun chu san su ti in Krista a kan nun hi nget taka chunga nget taka dinga lalpa Krista wanga tuar na le chan na te po tok ngam tura kan nun hi Krista a adin nge tlata poimo na kan lo pong chuak le ta khong takin he thu cha mang hian min pol thar le la kan nun kong po nang man min hroi leng che ikuta kanin koltir thar le a kan lalpa iso Krista mingin kan dile amen lalpan malsom cheu ro se ni le nuam le vek ule